Em dic Carla Tàbora i soc brasilera i italiana. Parlo francès, castellà, portuguès, anglès i català. Hola. Eu tinha remplaçante. Era igual que Monsieur Escamilla. Põe alguma coisa para não se sujar, vem cá. Quan va néixer la meva primera filla, la primera paraula que m'ha sortit ha sigut en portuguès. Jo crec que les persones, la seva llengua materna és la que utilitzen per dir les coses més importants, les coses de l'ànima. Usa todo o papel, tá, Daniela? Desenho mais escova. ¿Tú no quieres hacer las impresiones también un poquito? Ah, ya está con árvore. ¿Y tú necesitas algo para inspirarte? Voy a hacer algo abstracto. Si quieres hacer uno después del otro o si están separados puedes hacerlos juntos. Les filles, vous rigolez pas, d'accord? Je crois pas. Concéntrate. Esto es muy bueno para quitar el estrés. Mamãe achou que acabou. Quan arribo a qualsevol lloc no tinc problema d'intentar parlar amb les mans, sinó que arribo a comunicar-me. Això és importantíssim per mi. I, de fet, pinto també per comunicar-me. É assim. Vai, faz um terceiro. Dá para fazer um terceiro. É, muito bonito. Parece uma coisa de caligrafia chinesa. Uma árvore, olha. O tronco e as... É. Pues no la lavo. La pintura és un llenguatge que l'artista crea i que les persones quan ho miren comuniquen i entenen el teu llenguatge. Ó, toma. Não, eu faço. Aproveita aqui. Eu te prometo que com esse fica bom, né? Bom, fiz assim, vai. Ó, instala. ¿Viste, Carla? Mamãe, olha Carla. como ficou. Da sua árvore você pode fazer gratagem com isso. J'adore les tiens. Et Mina, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Quan tens la teva família pròxima que viu en un lloc, aquest lloc es torna teu. La idea és quedar-se. Estem aquí molt bé. Manda uma mensagem dizendo Ich liebe dich. Quê? Dizendo o quê? Para cerrar, me manda uma mensagem Ich liebe dich. O que quer dizer? Eu te amo, em alemão. Tá.